Nah, orang tayang bak Nabi Allah Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, pakan ro negelar oleh Allah dengan Khalilullah. Khalilullah artinya teman setia Allah. Nyo naik Khalil saja, tapi kan Khalilullah yang duduk samping long. Khalilullah sinan, hoi ka. Khalilullah artinya teman setia Allah. Pakan ya Nabi Allah Ibrahim, Allah negelar ro dengan Khalilullah. Menjawab Nabi Allah Ibrahim bisalah sati asya dengan heboh sebab. Yang pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Long dahulukan perintah Allah ketimbang perintah makhluk. Makhluk laganya diu, Allah lagaje. Nabi Ibrahim tetap memilih perintah Allah. Yang itu kahana menang. Hai no takih karon. Takih mano takih milih ke banjara beju. Nabi Allah Ibrahim mendahulukan perintah Allah di atas perintah selain Allah. Wa mahtamamtu bima takafalallahu li. Long hana long anggap penting pu mentang yang akan ditanggung oleh Allah kelung. Yo tengah beut tunggu. Geut tengah beut bet ta minta kaya ile. Ta beut jule. Pola mitong tengah ta beut nyo ka tanggung oleh ya. Nyo baro tidon ta beut nyo pulai bu menpo yang murah ayu. Muta beut pi golom tro babak murah. Baro al-mihul lati yajuzu tadhiru biha zabu miahin pupu dah fikir umrah. Atau baro tidon dah buat kapulai ni kita pun nikahi bum kawin dah ju. Baro pulai sunat pu fikir kawin. Ya, pu fikir kawin. Nabi Allah Ibrahim hana tak penting le Nabi Allah Ibrahim pu yang kan ditanggung oleh Allah. Yan, saboh tu. Wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddaitu illa ma'adhaifi. Hantam pernah long pajobu bengah, long pajobu caolo dan long pajobu malam kecuali dengan jamaya. Ya, Nabi Allah Ibrahim. Sehingga lang sabar riwayat di pegah Nabi Allah Ibrahim nijak sehingga truk 2 mil jauh. Padu kilo Pak Jafar 2 mil? 20. Padu 20 kilo 20 kilo kerja kan 20 kilo dia tacing yang bahan apa aja 20 kilo dia tacing benar payah saja 20 kilo je ya minta urang yang minta jamai untuk pajah bu yang bahan Nabi Allah Ibrahim itu kagak menang itu mana tak tete ni tak tete ni idenya tu nama peng tu biit tu bengang-bengang tu nama peng tamang baru rumah muka. Pakat jak gop kudek ni pakat. Gitangeng gop weng lo hana tino kana Honda. Yang weng gop gitangeng gop. Ante tru bakede bacem nyamun yang pesan kopi bomano gitanyo. Kopi susu gitanyo, susu dingin gitanyo. Yang pesan mi pakai udang gitanyo. Yang bayar gop. Urang kita ngelom, urang po kita ngelom. Nyamban kriat kita yo. Padahal supaya baik kriat ante dapat jauh berang kapu tapi gegap dan yang pala kurung ci tu. Nya ikhlas. Dan ya Nabi Allah tuanku betul palanya kurung ci ilung, ke masih ilung ke yasi ilung ke mamandum ke larwah nyan ikhlas kita yo. Jadi Nabi Allah Ibrahim hantam pernah ni pajauh bu siro ne, pernah sabah hotel hana jame niat setat jame 2 mil. Itanya titom 3 dalam kalori je. Dalam kalori lagi. Truk jamai rumah. Pajuh bu dengan jamai. Pajuh bu dino dengan jamai. Yan, faedah tarayakan maulid kah.